иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. бинандагони азизу арҷуманд салом. муносибатҳои ҷамъиятӣ танҳо дар асоси меъёрҳои қонун танзим карда мешавад. қонуншиканӣ бахусус кирдори ба ҷомеа хавфнок яъне ҷинояткории осоиштагиро халалдор сохта ба мардум танҳо нороҳатӣ меорад. дар чанд рӯзи охир кормандони мақомоти корҳои дохилӣ бо содиркунандагони кирдорҳои ба ҷомеа хавфнокро дастгир ва ба ҷавобгарӣ кашиданд ки тавассути барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ дар ин хусус шуморо огоҳ месозем. дар студия бо шумо Таваллузода Монрухсор. ҷавони 28 сола сокини шаҳри Ҳисор бар асари муноқишаи ночиз собиқ ҳамсарашро ба ҳалокат расонид. гумонбаршаванда кирдори ҷиноятии худро бо истифода аз корд содир намуда якчанд маротиба ба узвҳои гуногуни охирин ҷароҳати ҷисмонӣ расонидааст ки боиси аз ҳаёт маҳрум гардидани ҷабрдида гардидааст. шарҳи ин ҷинояти одамкушӣ дар гузориши майёри милитсия Эҳсон Абдуллозода. оила он замон пойдору устувор хоҳад монд ки агар аъзоёни он дар доираи эҳтироми якдигар кӯмаки мутақобила ва масъулияти баланди оиладорӣ рафтору муносибат намоянд. акси чунин амал боиси он мегардад ки осмони софи бахти оилавиро абрҳои тираву хусумату моҷаро фаро гирад ва зиндагии ширини аъзоёни оиларо талх гардонад. дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе маҳз чунин якдигарнофаҳмии аъзоёни оила ба он оварда расонид ки Шафар бо истифода аз корд собиқ ҳамсари худро захмӣ намуда ба ҳалокат расонад. Шарванд Мирзоев Шаҳбоз Сайдалиевич соли таваллудаш 1996 сокини шаҳри Ҳисор муваққатан истиқоматкунандаи пойтахт бинобар сабаби нофаҳмӣ дар муносибатҳои оилавӣ бо ҳамсараш Исуфова Арафамо чанд рӯз пеш аз ҳодиса ҷудо шуда санаи 25 август соли 2024 дар заминаи Рашк дар ҳолати мастӣ бо собиқ ҳамсараш муноқиша намуда дар аснои муноқиша ва латукуб бо истифода аз корд ба қисмати шикам ва дигар узвҳои ҳаётан муҳими собиқ ҳамсараш якчанд маротиба зарба задааст. дар натиҷа Исуфова Арафамо бо бардоштани ҷароҳатҳои вазнии ҷисмонӣ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. инҷа штагӣ будам, баъд омадам анҷа و فایروت کردم اومد دانجا چی کردم خطیش دعوا کردم قبل رفت تک درم ایدرم با گشت تا اینجا برام که اینجا با گشتم نگاش کنم که اومد سبب با گشت اومدم در اینجا قشنگم اینجا آوردمش در اینجا بعد تکورد زدمش و درن رومان دولت ماسی بودم در اینجا کورد زدم اینجا رفتم مقصد کورد زدمش نگام شوک دادم نمیدونم چند تا زدمش دیگه شم همین کار رو حسابی چی کردن شما؟ حسابی راش حسابی راش؟ بله. хашму ғазаби як лаҳзаина ба он сабаб гардид ки Мирзоев Шаҳбоз як нафарро аз ҳаёт неъмати бебозгашт маҳрум ва муддатҳои тӯлонӣ ҳаёти худро дар паси панҷара сипарӣ намояд. аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе нисбати Мирзоев Шаҳбоз Сайдалиевич бо моддаи 104 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтиш пешакии он идома дорад. гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. ҷинояти мазкур аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ дар якҷоягӣ бо кормандони прокуратураи ноҳия ба таври фаврӣ ошкор карда шуда тафтишоти он аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Фирдавсӣ ба роҳ монда шудааст. мубориза ба ризди муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ба ҳисоб рафта. аз ин лиҳоз кормандони мақомоти корҳои дохилӣ хусусан милитсияи пойтахт ҷиҳати солимии ҷомеа ва пешгирии паҳншавии ин маводи заҳрогин фаъолияти шабонарӯзиро ба роҳ монда намегузоранд ки ҳадафи ҷиноятии нашъаҷалубон амалӣ гардад. боз дар доираи чорабиниҳои оперативӣ 100 килограмм воситаҳои нашъадори ҳашиш ва афюн аз як гурӯҳи нашъаҷалоб мусодира карда шуд. Сироҷиддин Шакурӣ гузориш омода кардааст. дар самти мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашъадор
کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه تجربه و ملکه بلند کسبی پیدا نمودند. الکی تنها دوام یک ماه اخیر 4 گروه متشکل نشه جلاب دستگیر کرده شده. در عموم از آنها بیش از 300 کیلوگرم وسطای گوناگون نشه‌دار دریافت و مصادره کرده شدند. از جمله در نتیجه عملی سازی مجموعه چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه کافتکار جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه هدف‌های ناپاکی باز یک گروه متشکل نشه جلاب برباد داده شدند. شهروندان آدینایف امامعلی سال تولدش 1971 ساکن ناحیه فرخار، شربتوف شهرت سال تولدش 1972 و خالنظرов سیحامید سال تولدش 1976 ساکنان ناحیه واسع دستگیر کرده شدند. نامبردگان مقدار زیادی وسطای نشه‌دار را به شهر دوشنبه انتقال داده می‌خواستند به فروش گذارند. من این وسطای نشه‌دار با مقصد فروش از یک شناس افغانم گرفتم با مقصد فروش. اومد 20 کیلوش کیلو دادم، صورت دادم. بعد از دستگیر گردیدن ضمن از نظرگذرانی باغوج автомашина تمغه اوپل استرا رقم‌های قیدی دولتیش 0161 MP01 که با دستگیر شده خالنظرов سیحامید تعلق دارد در عموم 60 کیلوگرم وسطای نشه‌دار دریافت و مصادره کرده شدند که 40 کیلوگرم آن را افیون و باقی مانده 20 کیلوگرم وسطای نشه‌دار نوعی حشیش میباشند. مورد ذکر است که عاقبت همه گونه جنایت حسرت و ندامت و جزای پشت پنجره محبس می باشد. با نظرداشت حالتهای مذکور نسبت این گروه متشکل نشه جلاب طبق طلبات ماده 200 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده های جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیشات قرار دارد. در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه جبار رسول و ولایت سوق نسبت زن و شوهر جوان برای تمجویی با ماده 250 کودکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. تمجویی را گمانبر شدگان با اصول ارعاب که معمولا شانتاژ میگویند انجام دادند. بازداشت شده ها دوام یک ماه آخر با روی تهدید از یک جوان بیش از 100,000 سومانی به دست آوردند. اکبر شریفی این جنایت را شرح میدهد. مилитсияи ноҳияи ҷаббор расулов дар асоси муроҷиати шаҳрванд илҳом исмоилов соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳия ҳуқуқҳои ӯро аз иръобкорӣ ҳифз намуда амали ба ҷомеа хавфноки тамаҷҷӯӣ аз ҷониби шаҳрванд ҷураев шоҳҷаҳон мирзоевич соли таваллудаш 1990 сокини ҷамоати деҳоти сомонёни ноҳияи ҷаббор расуловро ошкор намуд. гумонбар шуда дар содир намудани ҷинояти тамаҷҷӯӣ шоҳҷаҳон ҷураев дар бораи он ки ҳамсараш зани 31 сола бо шаҳрванд исмоилов муносибати ошиқона дорад маълумот пайдо карда тасмим гирифтааст ки аз ин ҳолат барои худ манбаи пулкоркунӣ бисозад. гумонбар шуда бо маслиҳати пешакӣ аз ҳамсараш хоҳиш кардааст ки ҷабридаро ба манзили муваққатан иstiqоматиаш даъват намояд. ҷабридае аз ин доми нақшабандишуда бехабар санаи 1 май тахминан соатҳои 18 барои дидору мулоқот бо ҷавонзан омада ба дасти шаҳварӣ гӯё аз ин кор бехабар меафтад ва ҳолати бо ҳамсараш муносибати ошиқона доштанро пеш оварда шоҳҷаҳон ҷураев ба ҷабрида таҳдид намудааст ва барои муносибати ошиқонаи онҳоро ба хешу таборонаш фош накардан аз ӯ 20,000 сомонӣ талаб карда гирифтааст. ҳамин тавр гумонбар шуда бо ҳамсараш борои таҳдид ва бо ваъдаи ошкор нашудани муносибатҳои ошиқона тамаҷҷӯиро идома дода аз ҷабрида 29 июли соли ҷорӣ бо 30,000 сомонӣ талаб карда гирифтанд ва ин пулҳои бедарди миён иштиҳои тамаҷҷӯиро дучанд сохта моҳи август боз 60,000 сомонӣ талаб карданд. ҷабрида чораи дигар наёфта маҷбур шудааст ки ба милитсия муроҷиат намояд. ҳамин тавр дар натиҷаи чорабинҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ва шароити идорашавандаи оперативӣ зану шавҳари тамаҷҷӯ санаи 20 август вақти гирифтани 60,000 сомонӣ пули талаб карда дастгир карда шуданд. سبشین روی کردگی بود برای همین آمد خانه به خانه ده خپیدم یک دو لغت زدم باید آمدگیش به بعد گفتم خانگیات به گم بزنم گفتم خانگیات به گم نزنید گفت پول میتیم گفت و گم پول میتیم گفت پولش گرفتم و گم نزدم یگان کس پول میتیم گفت پولش گرفتم سردار یکم حالا چند مال داری؟ 20,000 گرفتم بعد دویم باره 30,000 گرفتم سردار. دویم حالت از یکم حالت چند وقت گذشت که بود طلب کرد؟ یک ماه گذشتگی بود. باز چیکار کرد؟ با همین 60,000 پرسیدگی. дар умум гумонбаршудаҳо бо роҳи тамаҷҷӯӣ аз ҷабрида 110,000 сомонӣ гирифта зарари махсусан калон расониданд. таҷрибаи ҳаётӣ кам ҳолатҳоеро дар ёд дорад ки марди хонадон
пул ва дороиро аз номуси оила боло гузорад. дар натиҷаи гузарондани як қатор чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷабор Расулов муайян карда шуд ки Ҷураев Шоҳиҷаҳон Мирзоевич ва Юлдошева Гулчеҳра Ботировна бо ҳаракатҳои қасдонаи худ ҷинояти пешбининамудаи дар моддаи 250 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишударо содир намуданд. барои тамаҷҷӯҳӣ ба маблағи махсусан зиёд дар асоси қисми 4 моддаи 250 кодекси ҷиноятӣ шахси гунаҳгорро аз 15 то 20 сол маҳрум шудан аз озодӣ таҳдид мекунад. боз вобаста ба ҷинояти қаллобӣ барои шумо маълумот медиҳем. сокини 48-солаи ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон барои авомфиребӣ боздошт гардид. این نفری مردم فریب از صاحبکاران انگشت و دیگر محصولات خوراکواری را برای فریب از آن خود نموده فروشندگان را به ضرر کلان اقتصادی گرفتار نموده است. شرح کردارهای مکرانه بازداشت شده در گزارش پالکونیک میلیسیا آفاقی قادریان. ضمن پیشبرد چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیای شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه مومن‌آباد در اساس عریضه و مراجعت چند نفر از ساکنان و صاحبکاران انفرادی عاید به راه فریب و سوء استفاده باوری از آنها گرفتن مبلغ‌های پولی، محصولات‌های خوراکواری و معدنی انگیز شهروند مدلی فلیجان سال تولدش 1976 ساکن جماعت دهات ده بلند دهه شهر نوی بالا دستگیر کرده شد. خوشبختانه کارمندان میلیسیا در یک مدت کوتاه این نفر جنایت پیشه را بازداشت و به کردارهای جنایتکارانه‌اش خاتمه گذاشتند. مدلی فلیجان به صفت مدیر خواجگی مؤسسه دولتی مرکز جمهوری برقرارسازی بیماری‌های دل در ناحیه مومن‌آباد فعالیت نموده و شخصی مسئول به حساب رفته با استفاده مقام خدمتی در حالت‌های زیرین دست به جنایت قصدانه زده است. او با مقصد تصرف مال ملکی غیر با باوری صاحبکاران رجب محمد رحیم ساکن شهر دوشنبه که نام برده و تجارت معدنی انگیش نوی طبیعی مشغول بود درآمده در چند مرحله معدنی انگیش نوی طبیعی را با مبلغ 138393 سامانی با راه فری و با نسیه گرفته با وعده ای که گویا مبلغ‌های پولی را در مدت نزدیک برمیگرداند و مبلغ‌های انگشت با راه فری به دست آورده‌اش را در احتیاجات شخصی صرف نموده و به صاحبکار ضرری مخصوصا کلان رسانیده است. همزمان با راه فریب به باوری شهروندان و صاحبکاران ساکنان ناحیه مومن‌آباد قربانوف نماز، بیلالوف حق نظر، صفایف میرزا علی و چندی دیگران درآمده در چند مرحله از آنها مبلغ‌های پولی و محصولات‌های سبزواتی را به نسیه گرفته مبلغ‌های پولی را برنگردانیده از شهروندان کناره‌جویی می‌کرده است. نام برده در 5 حالت جنایتی قلابی گمانبر دانسته شده ضرری رسانیده‌اش به صاحبکاران و شهروندان 213981 سامانی را تشکیل می‌دهد. حالتی به میان آمده بیانگری آن است که هیچ یک عملی خلاف قانون به جوابداری نمی‌ماند. گمانبر شده مدلی فلیجان عین زمان در حبس پیشکی قرار داشته نسبتش در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه مومن‌آباد پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 و 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. با پیشنهاد مواد مذکور از شهروندانی که به دام فریب این نفر جنایت پیشه افتادند خواهش کرده می شود که آنها می توانند به شعبه های وزارت کارهای داخلی محلی زیستشان مراجعت نمایند. کارکرد اخباراتی اپراتیوی درخواستی به فروش برآوردن طفل خردسال که میلیسیای ناحیه اشت گذرانید در شرایط اداره شونده اپراتیوی تصدیق خود را یافت و سرنوشت ناروشن طفل نوزاد پسربچه‌ای که سنه 1 آگوست به دنیا آمده است به آینده نیک تامین گشت. اوید این جنایت ننگین در گزارش نوبتی معلومات گیرید. شهروند مدحتова مقدس ارماجоновна соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи ҷамоати диҳоти ифтихори ноҳияи ашт дар содир намудани ҷинояти дар моддаи 167 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда хариду фурӯши ноболиғон гумонбар мебошад ки омода буд бар ивази 15 000 сомонӣ طفلро аз муҳаббати модарӣ маҳрум созад. Милитсияи ноҳияи ашт бо гирифтани ахбороти мазкур санаи 17 август дар натиҷаи ташкили шароити идорашавандаи оперативӣ дар ҳудуди ноҳия баъди аз ҷониби харидор гирифтани 5000 сомонӣ пешпардохт гумонбаршударо дастгир намуд. ҳама гуфтам агар илоҷи бошад гуфтам 5 та дода ис ҳозир гуфтам бо мондагани ба гап мезанем гуфтам ман бо идилатона гуфтан ман розичилик мешад гуфт ман метиям гуфт шумаям розӣ шавад манам розӣ шавам гуфта
Ами Хурсол писарча буд ё духтарча? Hozirgisi pisarcha dinadodagi. Qay tavallud qarar dedilar? Yaqin avgust bud. Yaqin avgust soli 2024. Ha. Hali sharoit tutmam nes bor, chi tavallud mekund bixi? Axir barcha shularga budda. аз рӯи нишондоди гумонбаршуда муқаддас мадатова бармеояд ки номбурда 4 маротиба шавҳар кардааст ва дар умум 5 тифлро ба дунё овардааст ки як нафари онро дигар оила ба фарзандӣ қабул кардааст. 2 нафар дар хонаи-интернат ва як нафар дар тарбияи худи ӯ қарор дорад. даст кашидан аз тарбияи фарзанди панҷум ва ӯро ба мисли молу ашё савдо кардан дар ҳолест ки гумонбаршуда ҳангоми дар батнаш будани тифли мазкур оилаи нав бунёд менамояд ва шавҳаршаванда духтарчаи бо ӯ бударо пазируфта аз қабули тифли ҳанӯз ба дунё наомада даст мекашад. маҳз пеш бурдани ҳаёти номуназзами оиладорӣ ва истифода накардан аз роҳи қонунӣ даст кашидан аз тарбияи фарзанд муқаддас мадатоваро ҷавобгар намуд. дар замони тараққиёти илму техникаи соҳаи тибу тандурустӣ пайдо кардани усулҳои пешгирӣ аз таваллуди ғайриинтизор мушкил нест, аммо қаҳрамони гузориши мо роҳеро интихоб намуд ки дар баробари ҷиноят будан нафратовар аст. бинандагони гиромӣ, оиди содиршавии ҳама гуна қонуншиканӣ ва ҷиноят шумо метавонед тавассути телефони боварии вазири корҳои дохилӣ 221 21 21 ва ё бевосита ба рақами 02 маҳалли зисти худ занг зада хабар диҳед. инҷо бо шумо хайру хуш намуда бароятон оромию осудагӣ ва танзиятиву хотирҷамъиро таманно мекунем. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70.